bismillahi irrahmani irrahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima shahida allahu tabaraka wa taala wa ashhada almala al a'la annahu salaba ilayya shahra ramadana min aami masashin ila aljannati shakartuhu biqalami muhtasiba walxattu li xayran kathiran kasaba shakartuhu biqalami muhtasiba walxattu li xayran kathiran kasaba hadamtu bilxatti binaa mawti liyanaha wa qad rafa'tu sawti radattu bilxatti mamata kulli man baarasani lahu wa qarrahu al-aman radattu bilxatti mamata kulli man baarasani lahu wa qarrahu saman radda makaarihi liman qablu naha madarrati man li yaqudul minaha malaktuhu xatta yadi bilihtisab walxattu li xaada baqa an dha ihtisab dammani alkarimu lissahaba wajaada li bimuxjili sahaba ida katabtu ihtassa arsul maliki wahtassa bitasbihi kullu malaki naabat kitaabati ladaa ahlil kitaab ani suyuufi warrimaahi laa itaab naabat kitaabati ladaa ahlil kitaab ani suyuufi warrimaahi laa itaab bila ixlaaqiha anni abadan amin ya rabbal alamin ya man ala kulli cheyin qadirun wajcal hadihi al abyata ahaba ilayka ya alimu ya xabiru min almakatibi wa ila jundika alxaalibina wa xisbika almuflixina amin ya man ataani min ladunka dikran bijahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallama hadihi al abyatu fataxat abwaab aljannati allati wa'ida almuttaquna لناظمها بلا إغلاقها عنه أبدا وشهدت عملة العرش العظيم بها لناظمها والله على ما نقول وكيل وقد جعلها ربي حقا